سلام الله يا بلادي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد. حمد الله عز وجل. Amin, samo je Allahe falinaja, samo je Allahe slavinaja, samo taro Allahi subhanahu wa ta'ala pomoć rodaja. Rodaja taro Allahi subhanahu wa ta'ala tera kelamin taro amare bila čebukja. Kaso Allahe azza wa jel ko pravo drumu ku putinil, lenašti nikoj ko dalaletite mukel. Kaso Allahe azza wa jel ko dalaleti ka mukel, lenašti nikoj ko pravo drumu tu putinil. Svedočinava kaj na neja ver božanstvo dostojno Bože i baske pokroje Allahi subhanahu wa ta'ala. Hem svedočinava su Muhammed sallallahu alihi wa sallam tano je Allahe skoro robi, hem leskoro pejgamberi. Posebno čestem zadovoljstvo mange so sum erat kotortaro akva pralikano družibe. Te zahvali naman hođaske, hamdoske, praleske, džengizeske. Hem sari nenge tumenge akate so dengenman. Hem kergenman go doa respekt te vakiram meda nešto. Molim Allah subhanahu wa ta'ala sar tumen so mangena manna garo Allah azza wa jal te zamangel tumen. Molim Allah subhanahu wa ta'ala sar sem kedime ki akay halka това kedime ko dženeti ki bod pošekar halka ko društvo i najšukaren car heme Muhammedeja sallallahu alaihi wa sallam. Ko akva kratko nasihati inšallah mangava zajedno te podsjetina men kojeg alimi, kojeg vrvno šejho, kojeg učenjako kova so sinesar je kandili kova so osvetlingja od drumoj umeteskoro. Alimi učenjako kova so cineole baro ilm, baro znajene, baro džandipa. Alimi kova so nažalingjate žrtvojnil piro vakti, piro sastipa da bi ovola izmekere kaleveraki. Kad družina mne ke alimeja je ke šejhoja kova so sineole pirelična stavija, pirelično mislejne, ko fikska mesele. Manuškova su sinele piro sobstveno meshebi. A od ovajtano, Imam Šafi, rahimehullah. Pa inšallah, ko nekozom minute aka družina men, akale bare, vrno učenja koja, hem alimi, Imam Šafi, rahimehullah. Leskoro perdo anaf sine Ebu Abdullah Muhammed ibn Idris al-Shafi'i. Ebu Abdullah sine leskoro nadimak od dataro Abdullah. Leskoro anaf sine Muhammed ibn Idris od čaotaro Idris al-Shafi'i. Imam Šafi, rahimehullah, lengari sine direktno potomstvo tariloze poslanikoskiri sallallahu alihi wasallam. Leskoro prapapo, sine jektaro eftavardesh zarobenikija tari bitka taro bedr. So kodova vakti, ovsine mušriko, nasine muslimani, ali kada dikla saro poslaniko sallallahu alihi wasallam blago hem nežno zajedno je sahabencar ponašinina peso dole zarobenikon-car a kava prapapotar Imam Šafi dikhindoja dava ahlako je poslanikoskoro priminu islam. Hem sa palo leste tar leske rečave tane ku islami hem tane muslimanija. Imam Šafi rahimehullah Bijangola ki Palestina 150 godina. A preselini ko Ahireti ko Egipet 204 godina. So znači Dživdingja samo pindu štar berš.
Кратко живото таро пиндуштар берш. Джанала сне често тевакир олески имам Ахмед. Валлахи, я имам Шафи. О Аллахи аззе ва джел динга оле вакери сине динга оле о Аллахи аззе ва джел кратко живото, али дугачко илми. Динга оле тикно живото, али баро илми. Имам Ахмед посебно респектуини сине, хемангела сине имам Шафија. Имам Шафи кеда перла дуј берш на кела одатр лескоро и дунја, а чоласар јетими. Лескоро цело вкупно одгој хем тербија кој ислами превземини лескири дај, која со дарала баши и иднина пире максамескири. Па агјахар кеда перла о имам Шафи трим берш, лела оле хем керена хиджра ки Мека. Само со ресели дај олескири ки Мека, пучела којтано најшукар учењако, најшукар карија, кога со читини исправно о Кур'ан, да би ингалио дорик те учинила корочаво имам Шафи. Вакеренола ке каджако фуляне офтано најшукар ки Мека. Лела пире максаме, хем джала вакери, пелна шейх, амен сијам тари Газа, тари Палестина, на аляма кате баши ништо јавер, сем со дарандилум баши одго имире максаме скоро. Баши дески риднина. Мангава телеа кале максаме, хем те сикаве оле, те читине о Кур'ан. Пелна кава шейх, тамам. Али ту требла те платине манге месечно. Јек нисап, јек вредност, тари одредими сума, таро динајра, да би ме подучинава тире максаме. Вакери шун, манна неман, ниту динарија, ниту дирхемија, златникија. Ту лесика воле, мире максаме, а ме кеда кавав кохали ки прилика, вакери, која колмам паре, ме кадаптут козом требола. Ту само лехем сика воле. Ако учењако лела имам Шафија ки резерва. Лела олехем почмини колески речасија, али на обратини бут важностем значај баш имам Шафи. Мукела оле адари ки е крик, хем саокола каскере родителија, динге паре, те сиклонни гере максимја, шунена сине, хемо објаснинала сине оленге. Додик имам Шафи рахимехулла, сартикно максими таро трим берш, ки страна дарик само кјутинала хем шунала. Накела е курко дуј курке, имам Шафи рахимехулла, авола ки пири дај хем пенла ја умми, оту мири дај. Пенла ту секоја две пучеама сосиклилум, ми дај. Пенла месума дарик ки е крик. О шейхо пенла сикави ја вере максимен, али манна сикави ман. Пенла и дај олескири, пенла шун мочао. Ту маджа да тева кери узао шейхо. Ако ова кергјат ке те беше адари ки е крик, ки екстрана коркори беш, хем масметине шейхо. Ту само беш пенла, хем шун вакери со вакерло шейхо. Ту само беш ки е крик, хем памтина два со вакиро шейхо. Пенла имам Шафи рахимехулла, шунгум о насихати мире дијакоро, пало дуј бер шунум хафызе Кур'ане скоро. Панже бершенцар памтингја цело Кур'ани хивс. Само со шунгја одоле карија, одоле учењако. Вакири кошов берш, веќе адлалескере амала, врстнике хем побаре со сине лестар, кола со запишинена сине адава сока диктирини учењако, вакири кошов берш веќе од ова со насинеленге јасно, а ве насине манте пучен. А пелна кој ефта берш, кеда наесине те авол кочаси, учењако од ова шейхо, ме пелна предајнава сине максименге. Пелна јек прилика куѓа кава шейхо, кеда дикля олео предајни вакири, машалла, ја Мухаммед, пелна кој вакири јатке тути уштете предајне? Имам Шафи одгојмо, исламеа, кјутини теляри пирошеро, ладжарал таропиро учењако, сар со доликуини јекет алебеске, те понашини пес прам од ова ходжа касталела илм. Пелна тамам,
Penala mange do padinula pes tiri bistrina, tiri inteligencija, tiri oštruumnost. A kvaeva келек шужоче кори тутар. Penala кеди год мена не те авав, тушај слободно ту уштева келла, хем те пренесине о илм, о знаење. Хем penala, ме penala таро од ова паре солава, значи таро родителја, ка пресметинавту ке тикни количина, penala месечно кадату сарплата. Penala тире дијаја, се джанава сар дживдинена, чороликане, penala кадату ек тикни сума, penala те преживине тире дијаја. Требинге олате ден е учењако, ало вакти о илми имам Шафија скоро воздигнинге оле, о учењако динге оле паре. Пало дова прајлален ко акава периоди джикето влела илм таро акава учењако, вакери имам Шафи рахимехулла, пелна каленсине мире амала, пелна мастило, каленсине перцо, каленсине пелна хартија или и кожа, нели, таро хајвања коте со запишинена сине, кален песке сине саадва сој потребно мектебески, учибнаски илмеске, ама на синемам пелна средствија те кинав саодова. Джала ки пири дајва кери, о мидај, кај те запишина ме. Учењако, о шейхо, почмиња те диктиринија менге, те запишина дефиниције, ме коте те запишинав. Пелни дајо лескири, о мочао, туѓа неа мен сар дживдинаe, хем едвај преживинаe. Него пелна шун, туѓа пелна ко вали, ко намеснико, еме какоро. Пелна дари лесте секоа диве кедела пес бари гужва, о граѓајња, джанава керела хем адари пишинена пире жалбе, пире молбе, пире барајна. Пелна ов читине им о намеснико, свако не хескири жалба, поплака, барајње. Хем пелна откако саадва читини, пелна фрдалален после саавријал. Ту пелна беш англалударата родова намеснико, саовстока фрдала ла хартие, ту пелна кеделен. А два котар сој запишимо на ирано котар пелна очучо листо, кеде пелна теле запишинива кела два сока цитирини туке тиро шейхо. Пелна ме кедингум одова али на доресламан. Требала си наманге панда. Па вакергу ме дијаке, па ми дај вакерга, пелна беш меак на кара кафтуки. Пелна каджалини дајлескири кодулат ханакоте со чинена сине хајванен, е камилен, пелна оплешке со фрдена сине тари камила, пелна калил сине ка товолен, ка мукелен пелна ка шукјон, хем пелна ка дъле сине оплешке, субханалла, кокала тари дева, тари камила, пелна те запишинел оленде о илми таро пиро шейхо. Пелна джикет мире амала джана сине мастилоја хем перцоја кишкола, ме джава сине кокалон сар. Сар не пелна асана сине манге, али месум сине истрајно, те лав илм, башо му господари те бареке о теала. Која кава периоди прајлален, таро пан джико ефта берш, имам Шафи, пелна коплебе хузали, пелна сиклола чисто изворно, литературно, диалектички и арапско чип. Освен адова пелна сиклола хем поезија, таро сао најпозната поетичарија, таро арапија. Хем сиклола свакова е племе котар пирави и лоза. Па пелна каджансине која ква тикно имам Шафи, таро шо ефта берш, хем капучелне сине месум таро племе, фулян. Вакер манге котар потеклинава ме. О кава клсне то племе потеклина таро акава, о потеклина таро акава, о потеклина акава. И набројно си не сао ленгере пред сон. Пелна ки ек прилика, пелна диклале е пуро. И пелна кога диклео мануша кедена пес узиолесте ов читине ленге поезија, вакела ленге котар потеклинена. Пелна уштингеа кова пуро приближи сарло узиолесте, хем пелна когјале пире бастонеа, когјале каштеа палал копике. Имам Шафи холанге миранга пес пелна соске кувеама, пелна тусјано Мухаммед ибн Идрис е Шафии, пелна месум, пелна джале илм, му пелна и поезија, најтол ту хајри буто олате, него ту пелна сијам потребно и уметеске, джа пелна ле илм, сикло пелна од дини шукар. Пелна ко доа моменти имам Шафи вакери, сарте пене акала лафијатар акава пуро, пелна дрминге тресинге мовило андрал. Хем бајларги мири желба, повише те сиклоав миродини ислами. Пелна таро ефта берш, астаргумам пелна те сиклоаво хадисија.
Единствено хадиско збирка сини мувета таро има Малик. Пелна дуе бершенге, значи почмим таро ефта берш, кој на берш пелна сиклулум и мувета таро има Малик. Дешуду иляде хадиси ахивс. Сенедеа. Ења бершенцар, джелна сини мувета таро има Малик, кола те сина Андре дешуду иляде хадисија. Пелна барили мири желба пелна, теджав телав илм таро има Малик. Па пелна гелум ко наместнико, хем пенгумлеске, ме мангава теджав, пелна ки Медина, те сиклав таро има Малик. Пелна тамам, ме пелна ковавту ке посреднико, хем ка бичалавто дорик, те сиклаве таро имам Малик. Лела пелна хем пишинула, таро наместнико тари Мека. Ка бичалавту ке акале писмоја. Пелна е кемак самека скоро нафтано Мухамед ибн Идрисе Шафи, која иако тано тикноe и на бершенцар, и силе пелна баро илм хем респект машкаре аменде. Пелна лехем подучиноле. Мукела два лела дуито пишинула. Пелна джико на таро наместнико е Мекакоро, джико наместнико е Мединакоро. Пелна кеда кадобине кова писмо, стражаја ингал акале тикне максаме кој има Малик. Ингалела дво има Малик, имам Шафи, ко акава наместнико овке да читини стражаја ингарела е имам Шафија, ко има Малик. Пенала кувена кудара и клоло слуга, таро има Малик. Пенала суибути, пенала месумо наместнико, пенала хем вакери потребно манге, о има Малик. Значи, акава лелале стражаја ингал гјале дарик. И клола акава пенала шун о шех има Малик. Пенгја ако институт потреба, ту сар наместнико, пенала ако институт потреба вакери, баши диси фетва, ле запишин, пенала ов вакергја ка читинотири фетва, ем вакери ко одговоренутуке. Пенала не манге потребно фетва олестар, него пенала потребно манге и сима нешто важно те дав оле. И клола има Малик, ослуга му келалеске столица ов бешела, ем пенала аква наместнико е Мединакоро, пелна акаваре слатаро наместнико е Мекакоро, пелна ле хем читин. Кеда читини о има Малик, холяни хем фрдало листија. Хем пелна кој вакерјату мен гјарте постапинен. Ко илми на непосредништво. Кој вакерјату мен гјарте керен. Ко два моменти имам Шафи, те лола лела ла листија. Хем пелна ја има Малик. Пелна месумо Мухамед ибн Идрисе Шафи. Пелна биамосум ки Палестина. Кеда пергун дуй берш миродат преселингја, а чилум јетими мире дијаја. Пелна валлахи на алум мире дијаја ки Мека, освен само те сиклоаво дине Аллахе скоро азза ва джел. Пелна ко панч берш улум хафази. Пелна ко ефта берш, пелна сиклум са вакери оплемија котар потекнинена, сиклум поезија, сиклум буд научна дисциплине. Пенала кеда пергум ефта берџи кој на берш пенала дуе бершенге сиклум цело тири мувета. Сао хадисија со забележигјан туки тири хадиско збирка меѓе навале на памет. Хивски годи. Уштинги има Малик. Пенала ту ења бершенцар, џане и мувета. Пенала оја. Хајва кири цитрин манги. Почимнула имам Шафи, цитирини лески. Пало дуито трито хадиси уклелале трема, ла лоргјола, ачола. Пелна продолжин. Палем цитирини трин штар панч хадисија пак уклелале трема, ла лоргјола, ачола. Пелна цитирин. Пелни имам Шафи, цитирин јумлеске, пелна медана джнава козом. Саджи котева клина кергаман гевастеа тамам. А кана убедингјан ман со туџанеа и мувета. Валлахи месо запишин јумла, па бистергјум буто олатар. А ту пелна и на бершенцар джанеала хивс. Ава карева кла приближин тут. Кеда приближин ја песу имам Шафи кој има Малик, дикале коле скоро муј шукар. Хем пенгја валлахи, хава совли ко Аллах. Пелна дикава баро нури ко тиро муј. О ту евлат, си не буд потикно лестар. О ту евлат. Пелна ма дозволин, а два нури те ачавенле о гюнахија тире. О тај сава керла ту манде авеа ко часија теле илм. Почминела у имам Шафи телел илм, таро има Малик. Ења берш
lela ilm taru Imam Malik. Nja bersh lela ilm taru Imam Malik. Palo do ova keri na çaylilum veç rodingum panda telav ilm. Pa rodingum izini taro šejh Imam Malik en pengum. Kad dozvolineli mange tejav ko Irak. Hem pelna adarik te siklov hanefisko mezhebi. Pelna sarna nas tamo pelna soka mukaftut iako bud zamanglum tut. Negli pelna me kadaftut pare o troški atire baš o ilm od ova drumo mete platinalen. Pelna tamam prifatinao. Dalale o Imam Malik, Imam Šafija odredimi količina taro pare hem džala o Imam Šafi te siklol ilm baš o hanefisko mezhebi. Imam Ebu Hanife merala 150 godina ko isto berške da bijangiola o Imam Šafi. So znači ola na sretningepes, na diklepes. Ali ov sretningepes oleskeri učenja koncar. Oleskeri učenja koncar. Ebu Jusuf hem Muhammed ibn Hasan Šejbani. Pla lendar šungja o hanefisko fik. Vakeri palo bud kratko periodi vakeri već počmingja o Imam Malik te gradini pire stavija. To olle piro mezhebi. To olle piro hajlojba bute meselenge ko fik pa počmingja te razlikuino pes i taro Imam Malik ko but mesele i taro Imam Ebu Hanife. Vakeri kada počmingate del dersija, vakeri butaro učenikja sođana si neko Ebu Jusuf, hem ko dujtu učeniko taro Imam Ebu Hanife, Šejbani, vakeri mukle olengere halke počmingate džan ko dersija ko Imam Šafi. Pa ola počmingate bijangol ki olende hasedi ljubomora. Pa akava Šejbani, vakeri tu pelna alante šune amendar amaro fik, a aknava krila kerea razdor smutna. Pelna adlaso avena sne amende ko dersija, počmingete džan tute ko dersija. Pelna gyara kaja butina ovola. Pelna mero dava tutar, javno debata. Pelni Imam Šafi namangava me te debatiri naftije. Pelna na tu morate debatiri ne mansar. Na pelna namangava, na pelna tu mora te čiva krajo koakava. Pelna okej, naje problemi. I klona ki debata, Muhammed ibn Hasan Šejbani hem Imam Šafi rahimahullah. I penala akva Muhammed ibn Hasan Šejbani vakeri te pučavili ka puče. Penala Imam Šafi pučtu. Penala so misnija baš jaka je mesela. I vakeri Imam Šafi agihar. Sijan zadovoljno penala oje. Vakeri ka pučeli te pučav. Imam Šafi akla na pučtu sa posle me ka pučav. Ako pušla, ko saso pušle Imam Šafija, ako učeniko taro Imam Ebu Hanife, ako sa odgovorim galeski. Ko krajova keri, šajli me akna akla samo jekte pučav tut. Akeri, ajde buirum to redo. Penala tu men o hanefiska učenjakija, sova kerena penala koga o manuš vakeri ka del tekbiri, ko namazi, hem vakerala ko dova momenti penala ka asal glasno. Pagela abdez ili na pagela. Penala o akao Imam Šejbani, vakeri oja, o glasno asajbe penala pagela abdezi. Penala tamam. Ako manuš dingja tekbiri, hem penala počmingja te klajnil, hem kod ova momenti na kela di seju džuvli, a ovna penđarila, prvo puti di kelala ko piro životo. Hem penala akajatan iz zinah čarka. Pagela o abdezi ili na. Akava čilo kütingja. Nađe naso te vakeri. Penala vaker. Penala nana pagelo abdezi. Penala subhanallah. Saršaj penala o abdezi te pagel o glasno asajba, a te na pagel penala o abdezi, vakla te čive iftira je ke čestito džuvljake, penala ako ga džene su iftiratan jektaro bare grevija ku islami. Penala tumaro fik ko bud meseletano ograničimo. Odoleske penala me razjedinjavama tumendar ko bud stavija, ko bud mesele. Na dženna sote keren sebe piso dikle ki oleste bari inteligencija, baro ilm, baro kapaciteti. Penala so Imam Šafi kada kalsine te čitinil di sa olil, penala samo so kad dikhelsine, penala ka pandelsine o kitabi,
hem penla anglipeste dikela sine sa adava. Sar slika. Sinele fotografsko vid. Значи само со кога дикел сине пандела, англипесте дикела са адава со дикла. Значи на памтина него дикела англипесте са адава со пролистинга. На не старте циденле, на не старте тари любомора, со почминге са лестете авен кодерсија, чивене ифтира, со наводно ов мангела те пераволе Харуне Рашид тари власт. Джана ко Харуне Рашид пенена, акава со ало. Пенела Мухамед ибн Идрис, пенела ало намераја те пелярал ту тари власт. Пенела гехар, бичале аскерен, пенела лена е фрденале, ки зандана, ко затвор. Панлола ко затвор. Соскебу Юсуф, мака Мухамед ибн Хасан Шейбани сине буд паше, акале халифая Харуне Рашид. Пенела накле буд масек, кратва керела, акава халифа сетинула пескилеста вакла кајтано добаве суло доле манушеја Мухамед ибн Хасан. Пенела пандетано кизандана. Пенела аненле англаманде. Аненале пенела хем ов дикела о имам Шафи дикела одоле халифа англипесте. Тари лескири лево страна Ебу Юсуф, а тари десно страна Мухамед ибн Хасан Шейбан. Аква пенела лески чачелија да вас сошунум со ту алан пенела намераја те фрдеман тари власт, те пераве мири власт, туте е халифа. Пенела на Аллахи. А дека мена алум те перавав ту тари власт, најшукар джанала баше два тари ти десно страна. Неква крилт ки овкој суме. Тега на ква шупкингалески ко кам пенела дебатирингума калеја. Ахветон ахла врвну учењако пенела. Чачи бнаскала клов безправно куѓа кизандана. Овна ало ништо сем башо илм. Пенела гехар, пенела вакирманги ту соджане таро илм. Па имам Шафи кога почумѓа, хем кеда шунгјале акава саво илм и сиоле, уштингја тар пири фотела, гелем чуминге имам Шафи ако чекат. Хем пенја беш, мека чафту тове главно муфтијакате. Пенела на, ослободин мантаро затвор, тирана манкере мангава жеднонгјун те дикам мире дија ки мека. Пенела слободно се. Ирани пес ки мека. Ки мека почмуна те керел дерсија. А нас не научна дисциплина која су нас не познато имам Шафијаски рахимахулла. Имам Ахмед кеди год кавлсине ки мека каджалсине пенела те посетинил ем те шунало дерсија тару имам Шафи. Ко од ова вакти дживдиниласне пандаек познато шейху Шейх Абдулла ибн Зубейр ел Хумейди рахимахулла. Кога со сине буд паше со имам Ахмед, али мрзинила сине имам Шафија. Сар нека джанс нека шунен лестар дерсија, а кава шейхо на джала. Имам Ахмед ало, хем почмингате джал ко халке, таро имам Шафи. Пенела ек диве пучала кале Хумейде, пенела соске ту на джае ко имам Шафи. Пенела мете джав ко имам Шафи. Имам Шафи вакладано тикно, овна барело панда. Пенела ме лесте нема потреба те джав те шунавле. Ек диве пенела кава лелале васте, силаја пенела ајде каджа. Наме пенела на мангава те джав лесте ко дерсија. Пенела ту каве мансар. Ингарелале ко дова диве имам Шафи шел меселе образложинален цело вкупно значи од А до Ш. Шел меселе ки годи хивс образложила меселя пали меселя, шел меселе. Са аргументенцар таро китабем сунети. Пенела завршилно дерси ирани пес имам Ахмед хем аква Хумейди. И цело време пириндој аква Хумейди на керла ништо лафи. Пирена. Имам Ахмед вакири осетингумле дека андрал нешто чепкинале. И пенела ја Хумейди со кава кере тернеске. Со кава кере башио имам Шафи. Вакерла. Со пеня башир лескоро о илми, Пенела агар нане баш нешто вакел. Соске вакела, пенела ко панч меселе вакела грешингја. Пенела валлахи насијам праведно. Кој та нова керла од ова вакер мангету, ке акаја дунја, теле да ракала небеско свод, кој со шајти и клол, хем пенела јек фарестар шел меселе те образложинил, са детално вакерла аргументенцар би делил таро Кур'анем сунети, а пенела те на грешинил киек. Према тирова клов погодинге и наварди шупанч, ако панч грешинги ту пене, агера илми лескар. Лава, лајна сејам правено. Пенела ква умеди, пенела прифатингума дава,
hem penla taisno dive lelu mastilem kalin gelum ko dersiya tar imam Shafi. Akvasine o imam Shafi rahimehullah. Penla interes Kur'ani, janlasine tefsiri, janlasine fik, janlasine usuli fik, janlasine but naучна дисциплине. Penla начайлило, па penla шунгјасо ко Јемен и сијек неви научно дисциплина која викини пес фирасе. Сојтано фирасе, penla ilmi колеа penla тушајте пенџаре мануше. Само со ка дикеле те џане далетано шукарили лошно. Само со ка дикеле коле скоро муи те пенџаре тарле скоро муи тарле скири втира сарва ке натумен сојтано дали шукарили лошно. Penla уклинга ке пири ја халица гело ко Јемен. Пало неко зомберш penla Ирани пе старо Јемен. И penla друмалдан вакери ачола којектан. Ачола вакла којектан хем вакила постакуинала вакила ти изнајминали е кер да би одморинала пес. Са рецимо ко денешно време хотели те бешел те ракјарал. Пеле ја халица е уморимо, пенала дуралдан, пенала имам Шафи дикава ек мануш, а вола караманде. И пенала кога диклуме со авола на кајманде, пенала пеломање ки годи аш те тестеринава кана од два илм со стиклилум. Те тестиринава два илм со стиклилум, те дикао мануш дали шукали или лошно. Пенала нашти диклуме дуралдан, ке дало попашева кла само со диклуме ко илм, ко муи, према два со стиклилум таро мешејхија, пенала диклум со одова мануш бут лошно. Пенала ко дова моменте вакла когало скроз узиманде, пенга селаму алейкум ја ахи, пенала алейкум селам, пенала ту сигурно сејан дуралдан, патнико, пенала оја, патнико, пенала валлахи на мангава нигде теџа, каве манде кере пенала. Валлахи мангава тут пенала коанаве аллахески сејан муслимани. Пенала мингетано ваџиб, теле мусафирете анале коамаро кер. Пенала пир манде. Пенала чигаман киек соба. Дингаман пенала те хавем те пијав. Пенала тародеа соба, чигаман ки побари соба. Булјаргаман ге пенали постела, чигаман те соав. Пенала кодова моменти пенала пенгумка парава волила. Тотално грешка кергум. Дуи берш на клямандар ништоске према два илм со стиклилум дикаве манше комуи према два со стиклилум сарва очеката кој сарле скоро чамјак намате коако деталя ка почмен тумена посете тестирине на мануше. Ва диклуме е мануше дека тано лошно. А мануш пенга дингама хајба дингама пиба чигама те совав ки најшукар најудобно постела пенала субханалла ка парав саолила дуи берш гелотар моро живото пенала грешингум со гелум. Пенала уштинге клайнинге осаба уштинге ако имам Шафи вакла шун месум Мухаммед ибн Идрис Шафии пенала тари Мека валлахи пенала дава ту совли ко Аллах кеде и год каве ки Мека само вакер пуч кај бешелом е Шафи пенала канен тут манде мангава пенала кваса игеа ту со керган манге пенала мете исплатина мантуја пенала со вакерган на пенала ту со мислине гратис пенала кава агјар на пенала сај сите платине хем дупло побише него со требинга пенала те џати изнајмине кер имам Шафи почмиња та сал пенга елхамдулила насине залуно илми со сиклим пенала козом требала одозом аке туке пенала циде тут манда пало два пралален значи пало два ек време џала ко Миср ко Египет. Ако Египет бут мангенале стине о мануша, учењаке. Соске ке да шунге со о имам Шафи, цидингја ко Миср, ко Египет, пенге авола о ученико амаре шехоскоро има Малик. Ама пена ке да гелоа дарек, хем ке да шунгеле со ко бут меселе разликујнова пес, ко ставија, тар ленгоро учители има Малик, пена почмингете прекининен, значи те џан колескере дерсија. Сарсо пенга маро шехо Јусуф, о Ахмет ибн Хамбел, пренеслале скоро чаво, кај старанда берш увек ваздинга пире васта, хем кергја дова пире дадеске, пире дијаке, хем башо имам Шафи, рахимахулла.
Saranda bersh pelno Abdullah ibn Ahmed o çaotar İmam Ahmed. Pelna vallahi saranda bersh shungum pelna medade sarvazla pevastem rodila oprost bašo porodat piridaj hemo Imam Ahmed rahimehullah. Hem penge Imam Ahmed pelna vallahi pelna vakeri sao sevapia pelna taro ilm taro jandipa pelna kajan vakeri komizani taro shukar bukja Imam Šafijaski. Soske pelna ov kugeo temelja baš i usuli fik. Hem saso ka izučino pes tar odova ilm tar usuli fik pelna kajan vakela ko konto baš Imam Šafi. Se ovstina dva kova so postavingeo temelja taro usuli fik. Harun Rashid zaman gale but kijek prilika dingale pinda 1000 dirhemija. Penga kalaj tuke hediye mandar. Ko isto momenti penala ov sarandu e nja 1000 dirhemija penala delingalen pire učenikongi. Kola solena sine ilm olestar. A samo 1000 dinarija mukla peske baš odrumo povtorno teđal ko Egipet. Ali kada se dinga odrumo ko Egipet, ose tinga više sokanakel i dunja. Pana gilo nekozom kurke Imam Šafi peloki postela. A kada peloki postela, vakerga. O tu miro nefsi. Nađenava dali o Allah tano tutar zadovoljno, pa te čestiti naftuke, ili o Allah tuke i holamo, pa te daftut gajreti. O tu men mire amalahem prajla kodini, oven mange svedokija, some mukave i dunja, imaneja ko Allahi azza wa jal. Ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, merala Imam Šafi rahmetullahi alejh, ko znači pindu štar berš tar piro životo. Molina Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah te kelamen te dikaole ko dženneti, to ovako leskoro društvo, molina Allah azza wa jal te doltu men svakova hajde kjaka je dunja, sarso kedingamenu Allah azza wa jal akate, te kedelamen zajedno ko džennetul firdeusi. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والله عز وجل تناغradini tu men baš tomar sabor. Allahumma amin.